Mille, suur aitäh. Suur tänu. Ma ei ole väga palju kindel, kui palju siin saali inimestest on lugenud selle määruse algusest lõpuni läbi, sest debatis esitatud väited on väga suuresti emotsionaalsed. Kes on poolt, kes on vastu, kes tahab päästa planeeti, kus kogu atmosfääri CO2 massist alla 4% on tekitatud inimese poolt, kuid sellegipoolest päästame planeeti. Mina olen lugenud selle määruse korduvalt läbi ja mul on kohe mitu head küsimust. Kui väidetakse, et see ei löö põllumehi ja meie toidutootmist, siis kui määrus näeb ette, et turbaaladest aastaks 2030 tuleb lõpetada turba kaevandamine 30% aladest ja vähemalt veerand sellest tuleb taas vett täis lasta ja taas soostada ja me teame, et turvas on üks oluline komponent põllumajandustootjatele, et tagada suuremat saagikust, siis kuidas me peaksime kompenseerima põllumeestele selle kahju? Aastaks 2050 muideks määruse kohaselt on vaja lausa pool turbaaladest soostada. Lisaks sellele näeb määrus ette, et tuleks lasta metsal mädaneda, et tekitada liigirikkust. Kes hüvitab metsameestele korraliku puidu raisku laskmise selleks, et mõned vasakpoolsed saaksid oma utoopiat ellu viia? Siin on väga palju määruses konkreetseid asju, mis selgelt löövad põllumehi, metsaomanikke ja toidutootjaid, kuid kes selle kinni maksab? Ma saan aru, et vasakpoolsetele raha tuleb ainult pangaautomaadist ja majandusest suurt midagi ei tea ja see ongi meie vahe. Meie vaatame tervet ühiskonda tervikuna. Teie vaatate ainult utoopiat selleks, et oma globalistlikku ideed ellu viia. Suur aitäh! Prego, da parte Pitikainen. Prego. We all know that if we do not act both in the climate change and especially on biodiversity, the cost is going to be at least tenfold to our economies and farmers. I'm just asking who should compensate and out of which money we are going to compensate then the nature destruction. Well, that's not for a question. We all know that all the money has to be by the taxpayers, so it has to be from our own, of course not from our pockets, because most of us just have to care about the money. But the ordinary people has to pay higher price for the food, they have to pay a higher price for the traveling, the higher price for the fuel, for the traveling to the work in the morning. So it comes from the ordinary people, only because that we are believing that we can change the climate. There is no doubt that there is a climate change. The only question is that how can we really affect, and are we really changing some way in the climate change if we are just saying to the food producers, no, you are our enemies. You shouldn't produce any meat anymore because you are just destroying the planet. That's the real problem. Thanks a lot.